Kapitan Enteng! Saan ka di adito'y balay tinagturugan ni Kwaraw? Ditoy, ang nasapaan na rieng. At da kanu papananda ni pari badong. Papananda nga ta. Apay ngay adidak inawes. Kasano nga awisen da ka kat session nyo ita. Sisyon mo aya. Mabalin mo't nga urain to next day. Enteng, kapitan ka, wano saan. Ay, di mo man araramatin ng dayta panunot mo ako nak. Ha? Apay mananadyak araramaten ako nam? Wen tanu adakit manggag mo apapananda giti kakadwam. Kayat mo matimapan. Buring ti kanayon nga agyan iji barangay hol nga inaldaw. Angem saan aburing ti agawat iti honorarium. Kasta ka day. Kwarta nga ron. Angam dawat kamot adawat. Ay wen tasyaket nga ron ti agat-gatang kadagiti masapsapul diti balay. No si ka ngamin ti mangigam kat ibarkada mo. Napanan nyo ka ni pare badong. Apay adidak inawes. Intulod ko ide ayan ti kabagyan na ang kail. At dan sa kano reunion da. Reunion. Kaano nga tamat nga adda reunion ti pamilya tayaw? Ay? No kayat yaw? O di agpa-reunion kayo urean niya nga oras. Ano ada ko magastwag kung makapidot at ikti kwarta kat ag-reunion tayo. Kaano kayo pa makapidot iti kwartangay? Mabalin ano iti tagtagainap. Ay, ada ko mamay tagtagainap ko. Ibaga na ti ayan ti kinabaknang. Dayamot kasta. Ngam sa bagay. No iso lang ti pampanunutem sakbay maturog ka. Mabalain nga damang ibaga. Angam saan nga agpaisaw. Maray, di kamot simurot ija imbaga ni Kwarog a reunion ti pamilyayaw. Nilaang badong ko tinapan, Maray. Takasano nga ay dagiti dingon may. Ay, wen nga agpaisoan niya. No ada dingwen yaw, iso ti mangigawid ken ka no ada papanan yaw. Wen Maray, kaan anak nga minjay baboy kaw. Amangan no adda mapandagan ng anak na, sayang. Ay, wen sapay nangina ti buryas ita. Wen nga rod Maray, iso amasaya nga anak amang panaw kadakwada. Pati jay aso may, naganak mo. Ay, imbag labasit jay aso taam muna. Saan na abas na pandagan dagiti anak na. Wen metkit di Maray, ngam awan met mangpakan no pumanaw kami adwa. Ay, wen Ay, Maray, gumatangak sakit ti buryas muntaw. Tapno adamot pakpakanag. Ay wen Maray, ilakok at talaga dagiti buryas. Tawan ti dakila puunak. Nangina ti figs akanin ti babaw, Maray. Anya ka diti gatanga, Maray. Awan, Maray. Umayak lang makimarites. Tanalpas kong ti trabaho kaya balay may. Masikuran ka kadingag may sa iji balayaw. Ay, wen nga rod, Maray. Amangan no mabayagan ni badong ko ijay napanan na. Italang amin amapan kaut. Sigurado ang makijaming kadagiti kakabagyan na. Sigurado Maray. At dapay dagiti kakasinsin na nga agapoy ti adayo a probinsya. Sigurado nga inom kan istorya ti aramiden dayjay. Ay, lakit di Nang runa, no agkabadungalan da, idiawan pa yasawa da. Nakapanunot jay balikbayan a kabagyan da. Anangangay iti reunion da. Iso dayjay. Ay, kadakal siguro ti balay da ita. Apagdagusan damay. Agkakaaruba da kanaw nga kakabsat. Mabalin na kumpurmay ti pagturugan dagiti tattao. Sa dino ti ko na mapapanam. Tasan ka makirunda. Adya nga roder ayak nga reunion, ship. No mabalin katawisan ka kay di ata. Saan samat nga mabalin? Reunion manay. Win. Day tamit tinapanan ni tata ba daw? Uray si kamay. Italaga rod nga maangay mat. Imbagla nga maamamok mat dagiti kakabagyak. Sabagay, nung nabayag adi kay nagkikita.
San mo nga maamo dagiti daduma ang kakabagyam? Uwin Diyata nga ro ti makagapo, no, apay nga naangay diyata nga riyon yun. Ta inyawit ti may nga kaanakak ti girlfriend na. Inyam amuna kat, kasinsin na matgayam. Aya? Apay, di da gamamaw kat agkasinsinda ako nam. Amo pay, tako na napay nga kasinsin na amin. Anyat asawa akbato ko na. Ha? Ngam adayo ti na ikamangan ti inana kan amada. Nabayag nga di da nagkikita. Nagkikita di lang nga agkakasinsin iti ayan ti pagtrab-trabahuan da. Nagdumada ka di iti apelidaw. Un, ata na kay asawa di babae kat sa balin ti apelido na. Ijemat Manila ti nagkitaan dia. Ay, di ko mamidol nim da ati nang kitaan da. Impagarom dia nga agpadpada lang ti middle name dia. Ngam saan damat nga agkabagyan ti amuda. Sa bagay. Sige, makiriyon-yun ka nga raw tungan. Apay akaslag sa sadot ka nga agronda. Ay, awan nga minti may sakadwami ang gail. Apay manin. Da ka no family reunion da. Iso ka no nga inangay da day di ariyon yawn. Gapotad da kabagyan da, anang yawid iti girlfriend na, ngam kasinsin namit gayam. Dayta ka ti maday. No agin na dayo ti ag-relatives no naganak. Agkita da giti anak da iti sa bali a lugar. Ay, sana maliklikan ti kasta no maminsan. Kasta ka no nga rutin na pasama, kiti ka anakanda. Mayat dayta panangangay da iti reunion. Iso ang mangangay kamat iti reunion tayaw. Tapno nagkikita kami kadagiti kakasinsin kawang gail. Amumot amin akakasinsin mo. At dapaysan kong amamaw. Ah. Dagiti di makkel iti adayo nga ilay. Anya ka di ti pampanunutem, inteng. Ti man imbaga ni kwarog ang mga ngayak iti reunion. Ay, para kanyak, dakkel apundo ti kasapulan iti dayta a reunion. Ket saan ang mairanod ti taga-kabildatan, tati umay makitabuno kat aggapuda iti agduduma a lugar. Diyan nga ron agapo iti adayo a lugar, ti kayat ko makita. Saan ko pa'y ngam amo dagiti anak da? Kayat mo asawan, si kaamin ti aggastos iti maiserbe kadakwada? Dayta nga ron ti parikot. Saan mo't mabalin amay may salaang apinangan? Taada programa ama aramid no bilang. Iso asaan asin sinanday ta aplanom. Ngam no da mapanunot ko apamuspusan, ay aramidag ti plano ka. Anya kumangay apamuspusan. Basta, pagpanunutak man daw ito'y utak ko. Ayan kadimot dagiti kakabagya, maray. Apay anadamag mo dayta. Apay ayati kabagyak. Awan nga minti amok akabagyam ditaw Ayan dangay. Ay, nakiasawa da iti sa bali a lugar. Adayo tinakaipalaisan da. Ado siguro ti saan mo nga ammo kadagiti anak ti kakasinsin maw. Ay, way, nagpaiso da ita, maray. Andapay kat saan ko nga amaw. Nga anak dagiti kakaanakak. Diyak pa'y nga minadamag ang naaddan kayo iti family reunion niyaw. Ay, awan nga agpaiso, maray. Awan mo ti makapanunot ang mangangay, tapno agkikita kami kumamot. Sikan amaray, ayabam amin ida ta umay da pumasyar dito'y kabildatan. Syakit din nga wan asawa na ti mangangay iti family reunion. Dakalagas taw ti mangangay iti family reunion. Da kayo matinagiwayway tinuangyaw na na. Awan pa'y ni tataba daw. Ay, awan pa'y nga raud. Kano nga ta sumangpag? Ang mga no pindain na pa'y apasyaran ti babalay dagiti kakabagyan na Ay, imbag pa'y kan kwa na tada ijay ngagpaspasyar. Ngamsyak, makumiko makadagiti dingwen may. Patinwang, siyak pa'y ti mapanmang iwayway. No kumababoy tinuangyaw. Tamabalin mo nga ipauraga. Nanyangay ti pagarado na no ipauraga. Si kamot ko arog. Awan lat di mo maibagbaga. Ay salbag ka man. Isungarod ako na, ano mabalin ko ma. Nagrigat ka ti kastuyan. Ay,
obra amin at trabaho. Nang runa ti agiwayway itinwang. Soft drinks kan tinapay man di tamaray. Ay, nabanugak. Nay apay, nagapwam. Adapay kalugong mo apay abiyab. Ijay pantay maray. Napan ko inwayway tinwang may. Awan mo ngaminin da jala lakayan. Ato yun ti order mo soft drink kan tinapay. Ay, agyaban ak maray. Ay, marito yan. Ay. Una yun dahi ta ng sip-sip mo iti soft drink. Ay, mawawak ngamin unay anagiwayway itinwang maray. Ay, awan ka di pa ni pari ba daw? Awan pa'y nga raw. Nagbayag daytan a family reunion. Italaeng anapan ijay lugar, ti kabagyan na. Iso nga impapasnan ati nagbakasyon. Wan ngam kasano akmet ngay dito. Makumi ko makadagiti dingwan may. Hello, Badong. Nakalipat kan sa mutan. Ay, mabambanugak nga gas asikaso kadagiti dingwan ditaw. Ay, no di ka pa'y sumangpay. Ilakok daytoy nuang, tauray awan pagaradaw. Ay, basta! Sumangpat ka! Ninsamot badong mo ti kinasarita, maray. Wan maray, imbaga, ano di pa'y sumangpay. Ilakok tinuang na, tauray awan pagarado na. Anya, ilakom, kunam. Ay, amangan no agapura nga agawid no kastamot ti imbagam. Kasjay tinapanunot ko nga imbaga tapno agaway. Amangan no pindaan na pasyara namin nakakabagyan na ijay. Di pa'y ka mano alawas nan ijay. Ay, narigat nga agpaiso ti agiwayway itinwang kas kanakaldeng. Uray kumaa, nunuang lang kasi kaswag. Pati pa'y baboy anaganak kas kadaasaw. Ay, namnamak nga itiday dyan nga imbagam. Sumangputan ni badong mo, maray. Padasan na ti saan asumangpag. Tapay-pay swag timbagak. Family reunion lang tinapanan na. Nga manumata na lawas na. Kasano ngayon, Kyle? Nakapanunot ka kadimot laengain? No ituloy mo ti planom a family reunion? Ay nalakaday ta. Ngayong kwarta ti parikot. Mayat samot nga ibaga kadagiti amin nga umay at tumabuno iti reunion. Amang itugot da iti saggay sa amanaw. Ay, agasam ta manok no tunggal pamilya. Ay sus, adun ah. Unang Kyle. Tingarod ka ng dagiti tao iti reunion ti parikot ako nam. Sino nga ti mang dut-dut iti nagado a manok? Imbag no kayat maw. Sikat ti mang lamaw kun mang dut-dut iti nagado a manok. Oh. Ha? Ay, o kaso ngay dagiti manok adut-dutak no bilang ang Kyle. Sika nga ron ti nakapanunod. Nangeg ko ti saritaan nyo kan ni Kwarog. Kanyat kayat mo asawon asaritaan? Tingay singasing ni Kwarog at tunggal umay a pamilya kat mangitugot iti maysa a manok. Apay umanugot ka iti insingasing na. Mayat mo't de. Ang saan laang mo't amasidat ti parikot. No di kat uray bagas. Ken tirikado dagiti may luto. Un ngagpaisaw. Ay, mayat no adda maangay aryon yun. Ay. Ha? Parikot ti gastusin. No agmay-maysa ka nga agpanunot kan agplano. Talaga narigat. Ay, uwan adungaw. Narigat talaga. Adamot kontak number dagiti kakabagyam. Awagam ida nga ag-contribution kayo. Tagumatang kayo iti baboy kan bagas. Mayat sa tisingasing mo ah. Narigrigat tisingasing ni Kwarog. Ta tunggal umay. Mangitugot iti manaw. Oho. Anya ti singasing ni Kwarog, mangitugot iti manok, ti tumabunaw. Ang para kanyak, narigrigat ti agparte iti nagado a manok. Ayun
Agasem nga iti ado ang manok nga ilamaw kan ikatan ti dot na. No baboy, mabibiit nga isagana. Ay, no ti manok ay narigrigat. Wen no para iti ado a tao maray. Mabaybayag tadya agilamaw kan agdutdot. Imbag no mapuoran akas iti araramidan da iti pinikpikan na kunada. Isungarod nga insingasing ko apadasen na nga ibaga kadagiti partido na nga agkontribusyon da. Aparamot lang iti kanen kanda dumapay a masapsapul da. Ay katuwen Maray. No adda maurnong iti kontribusyon, iso ti igatang da iti baboy ken bagas. Mayat dayta. Dagiti mayat a dumaray makikontribusyon da. Anya ka diti imbaga dagiti kakabagyam a kinasaritam, babaan iti cellphone. Ay, aduda nga interesa dudungaw. Adda pa'y mayat nga agdunar Jay adda mabalin na, kahit agdunar da kano. Ay, nagsaya atin no kasta, inteng. Ay, maangay nga rod ti tartarigagayam a family reunion. Babaan mo't lang iti panagtitinulong yo amin. Ay, mayat mo gayam ti panagkaykay sa akin, panagtintinulong. Isumit, no agmay-may sa ka nga agplano, narigrigat. Iso amay mayat no yuman mo matlaang kadagiti kakadwam. Mayat ti insingasing mo nga ipakaamok ka dagiti kakadwawan no relatives ka. Ay, nakatulong da pa iti planok. Ay katwen iti anyaman na banag. May mayat ti agtitinulong, ngem jay agmay-may sa ka. Jay kunada nga road, no man is an island. Ay, nanaba ng pudno takunam. May mayat mutlaang ti panagtitinulong, ken panagkakadwa. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Inteng, adaman la damagkan ka. Anya manidaytan, damag kala adamag. Itaak lang agdamagkan ka. Manan ko namkit din. Inteng, naala mo jay honorarium mo? Apay nga, ti isong bat mo? Ay, rumwarak. Ay, awan lat di ka damdamagin ba't? Ay, saan ka arumwar, Inteng? Tadi mo pa'y nasungbatan ti damdamagakan ka. Intan amaray, inta makichinda. Si kalaangan, Maray. Ne, kunak man nukunam nga awan apulos asinyaw. Awan talaga, Maray. Ay, awan to pa'y si daan kan bagas me. Ay kat inta nga rod makichindan aggidan tata iprityan na. Awan nga rod ti kwartak. Kasano ko mga awan kwartam, kat adamot honorarium ni Kapitan. Iso nga rod day tati damdamagakan kwa na. No naala nandiya honorarium na. Agam, saan akaya tasong batan? Dayta kat timadikin ni Kapitan, no agdamag kakankwana saan asumungbat. Ay, si kalatan ti makichenda, Mare. Inton sumaruno akton. Anya nga iti planom, dito'y malaylayos a barangay tayo, pare. Ay, saan man atila damdamagin ba't? Agdamag apektado kami may kinituyang kaw. Agasam nga tapagat tumang, jay layos dita balay may di nagbagyaw. Problema yo daytan. Ay, tulungan na kami mo't pare. Winto. Winto, kaanong tungay? Ay, rimwarak di tabalay. Tapno maliklikak ni banang nga agsaludsod. Itatadak dito irwar. Agsasarunumot ti agsaludsod. Apay, dakis ay ati agsaludsod, pare. Ay, masadutak asumungbat. Ay, panawan ka man langan. Mayat titutugawan itay ni Kapitan dito tersinak. Di mo naabutan. Dito'y siguro ang naginanaa. Imbag di tao'y, tawan ti agdamag-damag kenkwana. Asino ngay mo't kumatiag damag kan kwa na ditoy. Masadot nga minasumungbat ni uncle ko kadagiti agdamdamag.
Sa bagay, uray asino mat Pampanawan na dagiti agdamdamag kan kuana, ngagpapan kanyak. Ay, kasta aya. Nalabay, pinanawan na ni Antibanang di tabalayda. Siguro Pinanawan ng tupay ni tata badong idi na minsan, tadamag-adamag. Ay, kasta aya. Tila ka nung amin damdamagan na, awan mo't kas-askan na. Ay, kasta nga main dagiti kabaranggayan tayo. Tila damdamagan da. Ay, pudno day ta akinunam kagawad. Oh, kat anya ngay tigatangam taimay ka. Gumatak iti sabon na powder, taglabak man. Aya, ay, ewan, nala, mabitla ang tayalaan ka. Kwarog, anya ti bagam, apay nga imay ka. Umay kayo la padigwanan tay, nagpartiyak ngamin iti manawk. Aw, ato'y idisok dito'y lamisaan. Ay nagsaya atan. Apag isaw, sa anak-anak kaluto iti sidaan. Ay, agyaman Ayan niyang Kyle. Ay na, pimanaw. Nagdamagakla itay kankwana. Ang kasla di na kaya takasarita. Idi kwan, rimwarmutan. Anyang amin ti dinamag mo kenkwana. Damag kumano nagdigusan. Gaputan na basbasa mo tibuok na. Ang sabali ti payud na. Kasta? Ang rimwar. Jak amo, no sadino tinapanan na. Bayan nyo latanan tay. Mala, innakaon. Inyag ko lang day tapadigaw. Oraya mo ti malukong. Tainak payalis to inyag mo. Ay, anyakat ni Kapitanan aya. Apay, maray. Nagdamagaklaan kan kwa nangam nakaungat kit dahin. Kat pimanaw mag. Wen nga rod maray. Nagdamagaklaan pimanawon adagos. Addan sa kabkabaw ni Kapitan. Ay, unsa. Kasta, dagiti agkabaw. Ay, maray. Sagmamanungay daytoy tinapay alakaw. Ay, dayta ada palaman na maray. Ay, nangina dayta. Daytoy ngay awan palaman na. Nangina lata dayta. Nay ka mga aglaklakaw. Puro mo nangina tilakaw. Ay, isag mamanungay daytoy kinday. Dayta nagasang piso ti maysa. Nagnginan. Daytoy ngay saan anagasang. 2 ti maysa. Nangingina manan. Gumatang kakadiwan no saan. Iso nga rod adamdamagak no sagmamanaw. Tayan anay ko daytoy kwartak. Saan ka man adamag iti presyaw no saan ka mutlaang nga gumatang. Apay ngay ta makaungot ka. Masurunak laang. Nagadwa dinamag mo. Saan ka gayap agumatang? Nagpada kayong kinikapitan. Saan nyo akayat ti madamdamag? Agkabaw kayong sadwa. Nagado lang nga ro, ti pinalingkim amakan. Mapankapay lang amin agdamag-damag di tatersina ni Marikwanang. Pinadas ko lang tinapan nagdamag. Ibagaking ka agpadada kini kumpare nga inteng. Di da kayat nga agdamag ka kadakwada. Isungarod ako nak nga agkabaw dan adwa. Di nagtupay sinungbatan ni pare inteng. Ididinamag ka. No kasano na tayo matulungan iti problema tayo iti panaglayas. Kasano ko maasungbatan na ka? Kaawan mo ngamin isungbat na. Kaya't ko lang matamangagan at isungbat kan plano na. Iti dayta problema dito barangay. Anya ngay ngamin ti amon ni Kapitan. Isu asaan ka nga agdamag-damag kan kuana. Ayun gaya. Anya nga iti sidayin ta ita. Apay adamagam kanyak. Sika kumamutin at tinagluto. Apay nusikangay kuma. Sika na ti agluto. Iuray mulatan kanyak. Di nakita-kitaan akasta, inteng. Ay, mabisi na ko na. Ay, saan ka nga agdamag-damag kanyak? Naatag ko silap kidit. Saan ka nga agdamag ko na? Kinuawan amok abasol kukan ka? Kasta gayam No kasta, saan amabalin amangan ka? Iso nga ron nagawid na. Ta mabisi na kaon. Sa anak-anak luto, anusam amabisinan? Sapay awan ni Kwarong. Mapan ko kumapakipanganan.
Tangay saan mo akayat nga ited kanyak ti honorarium mo. Ano sammet nga rod ang mabisinan? Ay, wunan niya. Ay. Damdamagakan ka no naawat mo ti honorarium mo. Angam sa anak mo't akayat asong batan. Ay, wun gayam. Anda gayam agpay subasol ko ka. Isu nga ano sa amabisinan. Awan ti agluto. Ay, kwa. Naawat kong di honorarium ko. Ay katiyawat mon akanyak. Tama panak gumatang iti kayat mo asidaan. Wala. Itay kumapay nga inted mo Diyak amo, ado sa anak iti kastoy. At nananay. Mabiit la ang intay. Kurang mat, dahito inyawat mo. Kurang. Kurang, iti sangaribaw. Ay, wunan niya. Anda gayam dito'y may sa bulsak di sa garibaw. Ited mo amin. Win. Yawat ko amin kan ka. Danag mo na ya. Kunam siguro, mamaysaan nakanya. Saan ka nga umay dito Teresina tapno agdamag laeng maray? Bigbigat agkuskusilap ka. Awan pa'y nga rod buena manok. Napudot ti ulok, nudyak pa'y nagbuena manok at damag ka adamag iti utangam. Nagpada kayo kin ni Kapitan. Ay wunon, agpada kami no kastati kunam. Umayak gumatang. Oho, di nasayahat. Oray kala imisaw. Wala. Naragsakak no umay ka gumatang, siyempre. Gumatangak iti may sa kilo abagas. 50 ti may sa kilo. Ang muka, nakasurat dita. Ibagbagak lang no nga, di mo mabasa. Unay kamutan, Mare. Kaslay bagbagam asaan ko nga amo ti agbasa. Awan imbagak akasta. Ay sagmamanungay no kagudwa. Damagumpay lang ka 25 Diyay ngay 1/4. Gumatang ka, wano saan? Gumatangak. Ay, ala, yawat mon di pagbayad mo, tanay. Mangrugi man na pumudo ti ulaw, tanagado asal saludsudam. Sangaribo na ita. Na, nagdakulan to'y kwartam, no may sa kilo laang tigatangam. Iso nga rod adamdamagak numano ti kagudwa, takagudwa laang tigatangak. Isoble kon to'y kwartam, tamapan ka gumatang dita sa bali at Teresina. Ay, umay kalagayam agpabarya. Kunamala no asino day ta kagawan, nakaong-ongal. Mare, agtanta na butob ka man. Ay, marurudak iti day ta kagawad, Maray. Asinaw akagawad. Day ta kumari ta kagawad, Ni Marikwanang. Apay. Nakaungungal. Apay, saan ka pay lang anaruam, itikas dyan nga ugali na. Hey, jak maawatan ti ugali na, Maray. Ay, gagangay na tabaak nga men. Kasta talaga dagiti nabaakan. Ay, mapanaklaangan gumatang dita sa bali at Teresina. Mapan ka pay lang, iti adayo at Teresina. Ay, mabannog ka pa'y amag na. Orayan na. Ay, imbag ka ni Marikwanang, tamatawaram, dagiti lako na. Oray nakaungungag, agdamag ka lang, agungot pay. Agpadpadadan akin ni Inteng no kasta. Isumot day tatikonak, Maray. Apay dagito nga opisyal tayo. Kagurada no agdamag tayo kadakwada. Apay nga ita ka lang nga gaway, tuyak. Kapan ka lang magimatang itibagas. Mano nga oras mo ni terwar? Ay, nagrigat akasarsarita ni Marikwanang bakit at talagan. Bakit mo talaga? Nakiin istorya akpay akin ni Maribanang may papankin ni Kapitan. Inururay ka. Tasyak mo terwar. Sa dino mo ti papalam. Agdamag ka manin ako na akin. Di mo kunaan, asaan mo mata na kaya't ti mapagdamdamagan? Masaduta nga ron asumong bet. Mangan ka dito'y balay, wano saan? Apay, adamagan pa lang aya. Kituin na. Apay, adapay sa bali pakipanganak aya. Kahit damdamagak lang Agluto kay tinay masasiday na.
Saan mo na damagay, no niya? Basta naimas asidain. Period. Nay, masabat ko may, di pa rin tayo. Paray! Woohoo! Why, siyak na ito paray. Ay, amo kasi ka. Adayo ka pa'y langkat. Kilala na kita. Ay, di naman sabat-sabatin paray. Ay, umisim kami na. Ada lumakay ka no, nakamisuot ka. Kasano ko mga umisimat? Kat di mo to pa'y kaskaso yung problema may akabarangayam. Apay, kunoawan ibagbagam. Anya ngawan. Apay, di mo malagit. Idi na minsan na nagsabat ta. Ay, wan. Nagdamaga king ka, ano niya ti maramida, may problema may amalaylayos. Ay, wanan niya. Ang imbis na sumungbat ka, nagungit ka. Ay, malagip kun paray. Ay, napudot ti ulok paray. Iso di naksabat-sabatay. Ay, kadwa naktatakwaten tano apay amalaylayos kayo. Ha? Nukasta, aksyon naman paray. Aksyon nakitamit lang. Ay, nagbitan paray. Kasta ti kapitan, aksyon na dagos. Ay, jak inkas kaso idi dya sa lutsod mo ta. Kagurak ngay no, adagdamdama ka dak. Oh, Ay, ngam idi sana nagluto ni Banang. Ay, nariknak asaan gayam anasayaan. No di ka sumungbat iti sa lutsod. ay, dandaniyak matan kat gimura king ka paray. Oh! Kun imbag man ka, mabalin kaming agsaludsod king ka ita. Ay, mapalinin. Urean niya ti sa lutsod am kesong bata ka. Paray, adda kwartam dita. Ha! Mabalin ti umutan. Na, Bayadak taw, inton adda kwartak. Mabalin. Ay, kapitan! Saan adakas no song batam dagiti agdamag kan ka? Panakilangan iti nasaya at ti kasapulan, tapno na dungukan ka ti kabaranggayam. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pari Badong, anya day taan aramidem. Agar arami dakman iti kulungan dagiti manok kumaray. Tanay, adda ka numanin dagiti agtatakaw iti manok. Ay, wen, pare, pudno day ta. Ay, adumanen ti mataktakawan iti manok. Narigat ay nutakawan da dagiti manok kaw. Sapay naglulukmig da. Ay, nasaysaya at nuyaramidam iti kulungan da. Ibagamit akin ni para inting anas kinatiliwin da dagitang agtatakaw iti manok maray. Ay, wen, pare. Bayam, ta ibagak to day taken kuana. Nagdakkel matan day ta inaramid mo akulungan dagiti manok, Badaw. Pampanunutan nga rod. Tapnusan da matakaw. Iswa maturog akaw dito'y kulungan da. Anya, tila pampanunutam. Sayang may nutakawin da dagiti manok ta. Una, di ta kapayin nga agyan no kayat mo. Anya, adayamit imbaga kakasta. Kabalay mo dagita manok mo. Ken ibagamutan nga ilutwan da ka iti kanum. Ken itimplaan da ka iti kapain. May unay kamiting. Kaya't mo nga raw da matakaw dagiti tarakin tamanaw. Nalabsak met ni pari Badong nga agar aramid iti kulungan ti manok da. Ay na, amin akabaranggayan tayo. Agar aramid da iti kulungan ti manok. Dagiti dadduma, dapay tulbak na. Ay, kaskari na ayamo ngamin ti matakawan iti manok. Sapay saan laamay sa manok ti takawon da. No ado ti makita da ataraken mo. Talo ti kababaan nga alaen da. Wen nga rod mare. Ay, asino ayamot dagita nga agtatakaw iti manok. Dayta ti pagmimitingan may kada kapitan. Ay, asino nga tadagita ngagtaktakaw iti manok? Ay, day tatidakal a question. Awan mo't nga rod ti makasungbat. Ay, sungbatan nyo man tani nagadu kayo akakagawan. Ay, saan mi nga nga amaw ti isungbat may, kapitan? Ay, naskan amatiliw dagita ngagtaktakaw iti manok. Nay, Ay kat, agronda kayo kapitan. Pagrundyaan nyo dagiti tanaw.
Paisa dagiti tanon. Ken mayat no sumurot kamot nga agronda, kapitan. Asino ti mayat asumurot kanyak. Itayag yaw ti imayaw. Kanigid wano kanawan ti itayag, Kapitan. Paiso. Adda sa ludsod dagitoy padak a kagawad, kapitan. What is that? Anya kano ti itayag da nga imada kan ni Ged wano kanawan. Urean niya basta da mangitayag. Ne, awan mangitayag. Ay, ada ramido, Kapitan. Ay, oray sa kada papanak. Ay, awan ka no ti makasangaw, kapitan. Damagan yun no anya nga imati itayag yun. Awan mo gaya mayat nga grunda. Oh, Adda mo dagiti tanod akaduam, kapitan. limak no asino ti maayabak nga grunda. Ket, dagiti nga hitanod mo. Mabuteng da kano. Ket ni kwarog nga ipampanakkel mo akatuturadan atanod. Ay na, mapan kano agaram. Na, dumayo pa itinagadayo a lugar tapno mapanagaram. Bayam tapno makaasawa. Kaasimot. Ket, asino nga rod itati kaduam ang mapanagronda. Ay, dayjay kumamat naturad Maray, adaman lang, damagakin ka. Anya dayta. Pudno aya, ngagberbirok ni pare inteng, itinaturid akadwana ang mapanagrunda. Pudno, adda ka di mairekomendam. Ay, ada. Jay ka no naturod. Siyak, maray. Naturod ka? Ay, saos, narigat lati agsasaw, maray. Awan ka butang mau. Pulaos, awan kabuteng ka, maray. Saan ka amabutang itinasip nga? Apay kumamabuteng nga kitinasip ngay. Kaawan silaw dita pagrundaan yaw kan ni kapitan. Ay, kayat ko Ay, bayam, taibagak kan ni kapitan, asikan ti kadwana nga grunda. Nagboluntaryo ka kanumat amang kadwakin ni kapitan nga agrunda. Weng, Apay, kabailam ti agrunda? Kunam siguro nalakat ti agrunda. dayta, tinabayag ko nga arapa-apay ni tibiyag kaw, tuyay. Kayat mau nga oray awan swildam. Apay, pada ka aya, asaan nga aggunay no awan swil daw. Sigurado lang ba daw? Tama nga no agbabawi kantaw. Kumplito ak paray, itigamit nga grunda. Adamot helmet mo. Saan ka ba't nga agmotor? Ne, nasigurado lang mo ta. No ngay kilat nga damang pang-or kanyak. Ha? Di, sipte. Oo nga ano? Agsumbanger pa, dagito armas ka kunam sa. Ayan ti armas mo. Dagito man eh. Da- Nakasalikad ko naman. Dagita. Weng, Dua abinalsig asungrod ato by 3x10. ay di mo tagtagibasit dagito yung armas ko paray. Maulaw, dagiti mapang-or na dagitaw. Ay, gulits na nga ron Ay, katwa na, nakasagana ka na ya. Ay, itay pay. Paray, ayan mo ngayon. Di ka mo makitan. Adak ito'y likodan paray. Danag mo na. Apay nga, daka di talikudan ngay. Papanak kumangay. Dito ka kumasangwanak Kwa, apapananak iti sangwanam ke tapno siya. Ti umuna nga matay. Sika nga rod ti kapitan, di rumbang lang nga sika ti umuna. Ay, sikan apari. Ha? Mayat lang nga rodon ti pwistok dito'y likodan. Papananak iti sangwanan. Intan, Papanantangay. dita. Dita kasip nga tay. Agbati aksalangan ta si Katimapan. Ay, duhata Napaya siya langay. Imbagkan ka ata ada binalsig nga armas maw. Ayun na niya. Sika, plus light lang, matimot mo. Naibos sa pa yan ti baterya na. Tagawan-awan mo ti silaw na. Iso nga ron asikan Timapan. Sige, siya kon, timapan. Nagbati ka dito yan. No, ada makitam ngal alya. Ibagam Anyangal alang ibagbagam mo't pare. Ay, kwa, no agtatakaw kunak kuma. Una, tapno tiliwin ta adagaw. Pare, yagiring ka. Bakit huway apay? Nakaturog ka may tayo. Uwin nga ron. Nakarundakan. Nalpasayin. Nakitam dagiti agtatakaw. Awanda mo dita. Ang ada nakitam nga alalya. Awan ti alalya. Mamati kan tumag ka na kita. Ay, agawid ta nga rudin parbangunan. Saan ka mo ta nagrunda? Naturog ka may. Mayat nga ron, tanda ka. Inton maminsan, saan ka na mabalin na maturog? Nasken adwata nga grunda. Kapitanak nga ron. Kita niya ngay nga raw.
Siya mo ilangay ti pagrundaam. Sa anak mga opisyal. Anya ti kunam. Dandaniyo natiliw di agtatakaw. Ay, gawin. Hindi nakita mi ni Pari Badong di agtatakaw. Anya ti narami diyaw. Ay, sakti at dati inaramid na. Ni Pari Badong naturog. Na, saan nakaatinulungan? Di naktinulungan ni Pari Badong. Kahit, anya nga'y ti si marunong nga inaramid mo. Di inaramid ko hindi nakita mi di agtatakaw. Kinamat-kamat ko. Taray! Na, kinamat-kamat mo. Kat anya nga ron ti si maruno anapasamak. Di si Mardang di agtatakaw. Na, apay asim mardang. Nabanog. Kahit si mardang kamay. Una. Si Mardang gayam di agprino akmat. Na, iso matlagayam asaan mo anatiliw di agtatakaw. Ta si mardang. Kat no intuloy mo kumakinamat, natiliw mo kumadya agtatakaw. Ang si mardang kamat ako nam. Ay, nabanugak nga ron. Di nakit paginanaunan. Naginanan tupay ti agtatakaw. Na, Naturog kamat gayam, idi nagrunda kayo kan ni Kapitan. Nagkunaking kamaray. Kaiso matistoryana. Kita manday ta kumparek. Binaliktad naman ay ti istorya. Kino iso tinaturog. Saan min nga mo, no asino kada kayo ti patsin may. Siyak maray ti patsinyaw. Tapudno di bagbagak. Istorya pa ni Kapitan, akinaman na kano di agtatakaw. Kasano kumakamatin na. Kit nakaturog may. Ay, asino, aya kada kayo ti agibagbagay ti pudnaw. Makaolaw kayo, No siyakla ang amay sa maray. Mamati ak anibadong kaw ti agibagbaga iti pudnaw. Wen atay so nga rod mo ti asawam. Katuan na. Asino pa'y nga ikumati sa bali ang mamati kan kwa na no sana siya. Ay, jak amo no asino ti patsyag kadakwada ka ni Kapitan. Ngam tinapatag, matiliw da kumadya agtatakaw. Ay, wala niya. Tauray siyak, madanagan ak para kadagiti taraken ko amanok. Ay, imbag taada ni badong ko nagaramid iti kulungan dagiti manukmay. Si Kangay, agmay-may sa iti biyag. Baak pay. Naa, awan lat di ka maipalagip mapan kayo manan agronda kan di kumparim abadong. Sapay kumata saanin ang maturog ni Pari Badong no agronda kami. Sapay kumakunam, kat sikan samot tinaturog. Apay adi nakpatsin. Istoryak nga rod ken ka, no saan ang napasamak. Aray! Na. Nagrunda na! Ay, nagsapan ni Pari Badong. Imay nakapayon dinagas dito balay. Aray! Kat saan kapay mat anak kasagana. Anya saan? Ulas lati awang kanyak, Ulas! Apay nga agala ka iti ulas kat mapan kayo agronda. Ay, basta. Kasapulak. Iso nga yala anak iti ulas. Ninayunak ti armas ko paray. Paltog. Pangalangay ti paltok si Kabit. Anya nga iti nakatali iti likudam. Ay kit binalsig Binalsig manin! Ninayunam dagiti dua binalsig. Mano nga iti inayon mao? Upatin na binalsig ti armas ko paray. Ay. Dua dito'y sikit kaw. Dua may dito'y likuda. Anya mat day ta nga armasan. Kit sikangay paray. Anya ti armas mo ngay. Ay, kwa. Apay lang ang mangitugot ak iti armas. Kat ada armas ko. Ilaklak aman naklangan na. Awan man lang awit mo nga nyaman nga armas. Ulas di awit ko. Ulis unlay. Wala. Ngam di ka tatagari. Intakit agromdan. Paray. Magiling ka. Paray. Nagtala ka ta mayat ti maturog. Nakita kong diyag tatakaw paray. Nakaiggamiti manok. Tiliwo mo na. Nay, kit sikangay. Ada ka nga ron. Di sikat ti mang tilew. Kapay nga ibaon nak at kapitanak nga ron nga puro. Nay, paray. Nangag mo, di nagkarasakas. Nagtatakaw ta jay. Aya. Nagtatakaw di tiliwon. Umas asidagan paray. Bumangon ka na. Ay, umas asidagan aya. Kita niya ngay taramidan ta.
Katiliwan ta. Agalan ta. Tiliwan ta man. Maragsakan dagiti kabarangayan tayo, tanatiliwyaw jag tatakaw. Rumbang lang ang maragsakan da. Tawanan tagtakaw iti tarakin da. Ala, ibulos yung man ang dagiti tarakin yun. Ay ado ti agsaludsod kanyak, no kasanuyo at tiniliw jag tatakaw. Istoryahin taman langin paray. Ay, kasto iti napasamak. Idi nakita mi jag tatakaw. Naginigam kami iti ima ken ni Pari Badong. Apay ang naginigam kayaw iti ima. Uwin tapno malapdan mi ida at umaray. Idi na i-corner men. Dayayan. Ay, napigsa kayo gayam, no agtinulong kayaw. Ay, tiniliw min di min pinalpalubusan. Kasta nga rod maray. Nasaya at gayam, agtinulong kayo nga agkumparay. Agam paray, saan kanton arumbay nga maturaw? Ada nakaturo ka na Ay, kayaw. kwa, nakatuglepak only. Patpatsim ni Pari Badong. Nay, apay nga, Pari Badong. Rak-rak-rak ang matanday ta inaramid mo akulungan ti manok yaw. Ay, yawan gaya mo tagtatakaw maray. Sa bagay, da kami kaniinteng. Imbulos min dagiti manok may. Ibulos ko mga rod amin idan maray. Tapnumot mapanda agarem, kin agpaarem. Ay kat umay da nga ron ija arubayan min no kasta. Uwin maray. Sa dino pa'y ngay kumati pagariman da. No saan nga ijayan niya. Ay, sa anak nga rodan nga agsakuro iti manok. Iti minalem, Pari Badong. Iso anawaya kami nga giistorya kada marituyang kan marikuanang. Rumbang agtitinulong dagiti agkakabaranggayan, tapno natal na ti barangay. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, lakwan nakman iti kape kan tinapay. Agpili ka no anya asupot di ta tigatangem. Daytoy basit maray. Umayak tumanen gumatang. Basit laang matigatangem at tinapay. Umanay ka di day ta nga ikapiyo kan ni Kabadaw. Pimanaw manen ni Badung ko maray. Napanan namanon. Jak manamaw. Basta kunanamot nga dakano papanan na. Kanayon samot nga adda papanan na maray. Jak man amu maray. No kaano nga agsardeng iti kasusorsor na. Naisarong ka manin dito kabildatan, buyay. Dakos ka di manong. Sana dakos at da maitulong mo kanyak. Angam no awan maitulong mau. Awan serbiti yu umay mo ditaoy. Ibagam niya ti aramidak tapno makatulong ak manong. Agpanunutak no anya ti ipaaramid ko kan ka. Urayak niya ti ipaaramid mo manong. Papanam ngay nga rod ita. Apay day ta igam mo akahawon. Nakagsilo iti banyas. Wano abuyo manong. Apay ngay akahawon. Ikabil ko nga minti apan dito uneg manong. At damat silo iti ruangan na. Noong managtibanyas, masilwan. Irikap kumatain, tapno di nakagatain. Mabalin mat nga uray awan kahon na kat masilwan. Kumagat awan kahon na manong. Buyet,
Anya ka di day takahon, kan apay anak kakwintas ka iti palsiit. Mapanak iti bantay apong. Inakagsilo iti banyas, wenno abuyo. Ay, ang mga numayaw awan ka iti bantay. Saan apong? Tandaan ti pagnaak. Tapno isumot lang ti pagnaak nga gawid. Ay, ubing ka pa'y laeng, ngam ado ti panglakagan nga amaw. Insuro ni tatang ko, sakbayapin mo sa yapong. Kas kalan na taengan nga gunggunay. Ado pa'y ti atiwam akaedad mo. Inako na pong, tapno adda maalak, kat masapak nga gawid. Agan-anad ka, barok. Kunan yan ti banang akasla na taengan ka nung agunggunay ni Buyay. Ay, suro teksa. Tay nakbut-but nga ni di bantay day di nga ubay. Kita man, no saan nga agbutang, kat agtartaray nga gawid. Alak ti kan lugong kao, tas suro tagi tinalimaid. Kita man ti laing day nga ubay. Di naklakit di madlaw. Tapag badok da ito'y jacket adi na pa'y nakit-kita. Agmaskara ka nagkalugo nga. Napanan ni Buyay. Nakitak itaya nagturong dito'y balay. Imbaga na amapan kano ijay bantay. Tamapan kano agsilo iti banyas, wenno abuyaw. Nagagit na diyang ubing. Abak na pa'y ni Kwarog. Day tangarod ti kunak. Ubing pa'y laeng ngam ado ti ammo na trabaho wenno panglakagan. Imalakanyak nga apong na Na, anya kumangay titinawid na ken ka. Di munto pa'y ammo ti agsilo iti banyas, akas ken kuana. Una to, saan ko amasango? Saan mo amasango? Wenno, saan mo nga ammo? Kas kumaita. Rumbeng nga ada ka ija barangay hall. Anggam, ada ka pa'y la ditoy. Di ka pa'y nakadigos. Inak malangan. Mapan ka, adi ka pa'y nagdigos? Bay amon ta digos-digos. Manaktak. Kunok man, no anda ni Kwarog dito'y kagawan. Awan mo't ditoy, apay ka day. Padalawsak ko mati kalsada kan aglawlaw ti barangay hall kadakwada. Saan pa'y asimmang pag? Ay, napanan nga ti luko akwaraw. Itay pa'y ngawan ijay balay. Saan nga taan nagawid iji balay na? Kapay amapan ijay balay na nalpas anangan ijay balay. Ang mga nuada na pan na inaramid, kapitan. May pakat kon ti silok. Mapanak pa aglingid dita kayo. Umuli ak, tanapuskol ti bulong day ta kayo. Ngumato akpay. Aging ga iti nga na puskol ti bulong na. Oops. Tugawak iti dakalasa nga. Dito'y pwistok. Makitak no adda mapanabanyas. Wenno abuyo iti silok. Inton madamdama. Inak agpalsit iti dadaklabilit. Ado ti imbulsak abato, abala ti palsiit ko. Nagparata ka na si mga day di nga ubeng. Ay, surutak ti disdas tinagnaan na. Tapno madanong kaw, ang sanak nagpadlaw. But ngak man, kita man no sa dino ti pagpatinggan ti tured mo nga ubeng. Sigurado nga agbutang ka. Kat agawid ka nga awan na alam abanyas wenno abuyaw. Nagsubli ka mo't inteng. Umay ka kadimot la agdigos. Saan ka di nga imay ni Kwarog? Itay pa'y mat apimanaw. Amangan no ada ija balay na. Awan ijay. Ah. Napanak ijay, ngam nakakandado may. Napan siguro nagpasada Kino ada di tricycle na ijay ayan ni kagawad kwanang. Ijay pa'y kanong nga imparada na manipod idirabi. Na, apay nga min ayan ni Kwarog. Ada nga ron ipaaramid ko kadagiti kakadwa na atanod. Ang awan da amin. Nagtutulag dan samot. Aha,
Kay giant impakat na asilaw. Ayan nga tani buhay. Di naklakit di mabigbig day jay no makita na at nakamaskaraak. Aglingadak dito'y punti kayaw. No adda masilwan iti silo na. Alaag kat umunak nga agawid. Napanan nga taday jay nga ubay. Mas daw to into nagsublay. Tanaalak taon ti mapalabugan na. Ha? Sino nga ta tinagtugaw iti punti kayo? Nakamaskaramit. Ay, si putak no niya ti aramiden na. Saan mo't siguro aribildi day ta? Tawan mo't armas na. Ha? Adda nagdakalaban niya sa napan iti palabog ko. Umunag kumatap na masilwan. Dayjay, nasilwanan. Ha? Nagtakder ti tao. Kat napanan iti ayan ti palabog ko. Ha? Alaanan samot ti napalabugak. Ay, sana mabalinda ito eh. Palsiitan ka no, asino ka? Uwa ka na panyas. Irikap konda ito akahawon. Taagawid akahawon. Opa. Ha? Anya day jay. Andan samot ng lapigos iti lapayag ka. Ay, ngawan mo't makita ka tao di tao. Ha? Ay, adamanan. Ay, adalal yan di tao. Ay, tumaraya kaon. Taray kwaraw. Daras. Nagadutilanot di tao. Opa! Kusla ni Manong kwarog dayjay Busis namat dayjay. Ay, darasak ti bumaba dito umnulyak. Surutek dayjay tao. No sanak ngagbidot. Ni Manong kwarog dayjay. Natulid. Tada na dalapos na alanot. Manong kwarog! Anya ti aramidem di tarangkis? Adda ka dita. Ay, tulungan nak. Adang samot ang lalya. Anyang alalya. Kasano ka pa'y amakangato. Kat nagngato day ta nakatinagam. Nasita anak nga raod. Ay, nagsakit ti imak. Aguray ka. Tamangalak itilanot apagkaptam. Tapno makasangat ka. Di ka makakapot ka dagita alanot nga adda dita. Tadda siit da. Nagsakitan ti imak. Kas namag tintilapayag ka. Linapigos di sana makit-kita. Ay, agdardara pa'y kaya, mau. Sigurado lakit di alumtag day tao. Oh, at tuwin tilanot, Manong. Kumpet kan. Tayguyod ka, tapno makauli ka. Nagsakit na gitinasitan. Anay ikaw. Apay ngamin anak ka maskara ka, Manong. Di ka ngamin nabigbig. No di ka pa'y nagpukaw. Jak amo asi kagayam dayta. Daras ma. Pumanaw tan di tawi. Dalalya di tawi. Alalya nga. Inak pa'y alaan ti kahon. Adda kargana abanyas. Imbag ta na irikap ana imbag ti ruangan na. Iso asan ang makarwar. Adda nga rod alalya di tawi. Amano tang randa ka. Anya ketal alyan ay bagbagamet. Palsi itak day tangal alya Nang runa no agtatakaw iti nasilwan. Ha? Anya day tanga itsuram ko araw. Dara-dara ka. Kan limtag pa'y dagiti lapayag mau. Dalal yan ang lapigos kanya kiji bantay na natuyang. Ha? Oho, adaya mo't al-alyang aglapigaws. Adda ko naktumait. Mamati kayo kadi kanya. Imposible mo't ten kwarong. Di mo man ialis ti alipuspos ka. Ay, padasa mati mapanidya bantay. Tapno lapigusan da kami ti alalya. Intan Manong. Inta agasan dagiti sugat mo. Ay, inta nga rudahin, buyay. Apa yan? Anya tinapasamak mo ko arog. Ito nang lapigos kanya ng alalya, antay. Anya,
Nagkunakan ka nga adda aglapigos nga alalya. Adda ayamot kasta. Agpada kayo laki ni Nana Tuyang asan na mamati kanyak. Ay, iti daytoy akabakit kon. Awan pa'y nadamag ko adinang ranti alalya iti pisikal. Ipagarup mula ang dayta. Anya yati aramidak tapno patsindakan tay. Linapigos dak nga ron ti alalya. Makita yung mataw. Limtag tilapayag ko aw. Ay, kat dagiti sugsugat iti rupa kantakyag mo. Apay dagita. Idi nagtarayak ta nagbutengak. Nakadala pusak iti lanaut. Iso ang natulidak iti bakras. Nagadutisit iti nakatulidak. Iso ang kastahoy. Ay, awan lakat di kar aramiden. Imbag no saan nga ag-infection dayta. Ay, mapangkalaangan iti doktor. Ay, dayta launay lapayag mo. Saan agapuanan tilapigos laeng dayta? Simangpat ka nun ni Kwarog, apay nga awan mo dito'y balay. Imbaon ko amapan agpa doktor. Nakaro tinapasamak iti lapayag na. Yay. Ay, puros gas-gas ti takyag na kan rupa na. Ang mga no ag-infection. Apay, naggapuan na aya. Ay, saan kon adinamag? Ang kadwa na mo't ni Buyet asim mangpay. Ha? Ay, ayan ni Buyet, isut ti damagan. Ang mga no parpartyan na tinaala na abanyas. Anya? Ada na ala na banyas? Ay, nagdakkel ti insangpet na abanyas. Ay, ti pakas daawak. Apay, anagkuyog daken ni Kwarog asim mangpay. Ay na. Nagdakkel ti banyas ana ala Buyet. Una pong. Ay, Ngam kabutang niyan ti banang. aya? Parchim nga rod. Ang apay analiday ka. Rumbeng anaragsak ka ta, nagdakkel day ta na alam abanyas. Nalidayak ka po'y tinapasamak ini Manong Kwaro gapong. Awan basol mo itinapasamakan ko ana. Inton malpas mo ang mapartay. Ipalutom day ta ka ni apong mo abanang Amok matiag luto apong. Ay, mayat ano kasta? Ado ti paglaingam. Adday pudnok kada kayo apong. Anya ka di dayta. Itay pailaan na liday ka. Manipod si mangpet kayo ka ni Manong mo Akwarog. Idi nga minimpakat ko ti palabog. Imulyak iti kayo. Takitahak no adda maalak. Idi kuan. Adda si maruno a tao. Nakamaskara. Jak na bigbig. Kate, anya tinapasamak. Idi addan na palabugak. Innaladay di a tao. Iso a pinalsitak ti lapayag na. Idi kuan. Nagtaray. Idi kuan. Nasilwan iti lanot kat natulid. Ni ka di Manong mo Akwarog tidakdakam atem? Idi nagikis. Nudlaw ko ni Manong Kwarog. Iso anapanak iti ayan na. Natulid iti kasisiitan. Imbag ta sanunay na nga to tinakatnagan na. No kasta. Sika tinang palsiit ka ni Manong mo. Apay ngay ako na nangalalya. Jak ngamin nakita. Tadak iti tuktok ti kayo anapuskol ti bulong na apong. Ay, Saan ka nga ron ang makonsensya? Tawan mo't basol mo. Di mo mo't ngamin nabigbig ani Manong mo Kwarog gayam dayjay. Ti pakas dawa kapong. Apay ngamin anak ka maskara. Ay, imbag ta simbang petkan Kwarog. Apay, anyat naknakan mo ta, nagmaskara ka anapan iji bantay. Kung nakabutbut ngak ni Buyay, ngamli na pigos nak ti alalya. No saan ka nakamaskara? Nabigbig na ka ni Buyet kat di nakakumapinalsiitan. Anya? Pinalsiitan nak ni Buyay? Ayan day ta Buyay? Up! Di kagar aramid iti maikontra ka ni Buyet, tawan basol na. No nabigbig na ka, di nakapinalsiitan. Hindi nagikis ka, sana nabigbig asi ka. Iso nga, imay nakatinulungan. No di nakatinulungan, nakauli ka nga ta, ije bakras. Ha?
Ayunan niya. Di ka ngamin agpampanunot iti made para iti sa balay. Ta mga no si kantumula ti agsagrap. Huwag ngagpaisaw. Kung nakabut-but nga, kiso ang nagmaskaraak. Kita mantikas ta nga aramid mo. Ulitom to ka di pay. Sana nantay. Ang mga nuag sublin tumanan kanyak ti panggap kaw. Delikado akto manay. Ay na, kuharog! Saan anasaya at ti agpanunot iti madi para iti sabali? Tano agsubli, sika ti nakakaasi. Hala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabali pray aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.